thona mga zintur datana chanchin lom darkar somni palichung SNR Travels intan kana ume online na hidden charge chin kha kemania chuan velo tlat choibel nei mi alovin itpo wang the mai don baka iboi pui ha ngai mi alovin idu thu sam takrama kan lo chan sak thei reng chi asin izin du hun le mun han shilvete itan phone volume kan on full pape kan soi mai chep online ain kan red atom via sak po kan ngame SNR Travels contact number 6909063744 email snrservices18@gmail.com ก็ข้อที่กระดองเต็มขอบไม่ชีนะนิสานพอข้าหนึ่งหมดซาดกระดองกับล็อกซาระ QR code chung chang ata tu video ata live video ron langang ati te po ki tam tak chonin technology chang kang lu tu ki kan laman lo do mo chukatia ola tun tu video chen kan chim ministerina e khami nula te na video call manga bek an lo tum thin thu asoina video ngei mai kha in react yang kan chairman Pusila Rambuas President MJA General Headquarters te le thopui te Pusila Minglua President Serchip District MJA le athopui te kan resource person te kan DC le kan senior SP te voina local khom song te kan rongbol pui te chibai kabu kasu journalist te pola cyber crime chung chang zirho na seminar kan nei hi lomom katia journalist hi mi puite zirti tu India wangin voina kan thil zir hi keni Serchip district mi puite tan chau ni lavin zoram mi puite zong inazau ta kan thria zui ve po kan be sei ani tichuan kan seminar hi alok le don tinani seminar ngai to chuak tu kan MJ roi tu te sunga po lom thu ka soye information technology hian ma kan son chakin kan tangkai pui to lea sarkar po hi amang war tu kan ni website nei lo department kanom to lovin karing tin service langa po internet hi kan mangwar chhozela kan war deu poinerin sumdong te pol frang te ko frang te mimal point internet manga info chua hi kan du vek to ani sumle pai chelek no ko po internet banking te internet transfer te internet bechana investment te kan war to lea thil atio sama hun na helwa arang zo boxia kan ni tin nun hian ol sam tam tak amu pha ani suti rualen misual te point he technology thangduang tak mai hi mi bumnan anlo mangve mek boka mitam takin an sumle pa an chana boina lian tak an machon pha US agency lar tak FBI in achu danin India ram hi khovel cyber crime tuan saram top 5 alang mek ani heng malware attack kan tiang chi te phishing attack kan tiang chi te password attack kan tiang chi te man in the middle attack kan tiang chi te SQL injection attack kan tiang chi te ransomware attack computer virus panga mi computer file zong khoi theilwada sakte alwar lea sarkar le company lian tak te lu ati hayem mani keni misote po he harsan na hian minchim vesela state po na tanga bum na tok an oma mani miso puitenge lo bum du tok la an bolo chuwang chuan he sol na laka in ve na tur lam hi kan fiat chiana thataka kan som nge apoi moni tin fake account manga doi sep taka midang te be na po hi atam chho zelang te lom pathian thua chuan sumtam takain ming that hi thansok turani ti kan huwa social media fake account pakhat hian mi ming thale pafel takhi zan khat thil thua ati chener thei wa bing chachiam lo maila do ta in po hi atua tu tan a hriam hrim kan rama hetiang hi thleng fo ti kan hria ngai dam dil na post te po kan mu fo hi
heng fake account mga inbeina ang chi hi kan sim lo chuan thenom khoweng inbeinan te po kan mang theya kan khotlang nun ati che thei hle ang soisel du kan nei chuan puitling takin mai kor volovin soi mai ila a soi tu le adong song tu tan po a thajok ve ve ni chu wang chuan kan sarkar lak lu nia press conference kan nei tumpo khan fake account mga midanga beijing te a midang beijing te chu atru langa kanum zui zel tur thu ka soi lang nge ani akum tela cybercrime thu boy kan nga ve tel awangin cybercrime zui tu turbik cybercrime police station hi me ni somni sang ni le somni pani khan hon ania tuna hian Aizawl SP office second floor a khuan aoma SP na opa anuai hian additional SP deputy SP inspector le staff nang te an oma na po an thok na sa thin hle kan mamo huna pia nga arang takin an ni hi ipan thin ang u an case register to zat report chu sang ni somnia case som pani somni pakhata somni panga somni le pania za somnga pariat somni le pathuma somstari pani kumina case som thung le pathum an register toni heng kan thok tu ten Mizoram cybercrime luar anti tlang puide chu poisa in bumna financial fraud hian ya cybercrime police station in complain adon za somsari zat hi chu poisa in bumna lamani army anga in soya thil thom de azuar poisa an lak sang nuan thil zor mu turom le silo an mani biak po theilo about the matte bank manager emo phone company anga in soi min and personal details an thon nuwa an bank account atanga aruka poisa lak chua sakante online shopping mga in boom na min Instagram Facebook le social media handle rang tlomte ten thilan zuara chu chumin aman an pek nuwa azuar tu te chu biak po theilovin anom zui thin min website lem an siama chu an website lem chu mi personal information ruk chuanan mangin atopa poisa an fian mi alowa chu sangnan an mangle thin heng website lem mga mi bum hi phishing attack anti investment lem mga in bum na hi luar le hemi konga hian mitin kan fiang khur zual atu hunrei lo te chunga poisa pungtam tak kan du awangin investment lem mga bumtu te thanga kanok fortune investment pung thatak tak an zuara ngai tu chiang manglovin poisa kan da maya a lep chu soilo a poisa lom kan da po mule tur aum ngai lo fo sextortion min video call adunga video call a chuan moi lo de hlekin a lo cheta chu a chet moi lo ne chu le lamin an lo la ru record ringa chu dik lo taka poisa ngia chu blackmail nan an mang ta thina ni yang video call hi kadong nem khop mai thina ni zan po khan nge mo Kiki aninge yang Congress lampangina aron mention akamo heng poni se kasoita kang khan seminar on cybercrime pinia kanram chief minister hianin alo tong ve ani mel vio me he soidan manga hian poni se ngai thatengo video call hi kadong nem khop mai thina ni zan po khan nge mo zat kadonga ka block chara anga hian number tak an nei nge ni a rang khi min bei turian tu te mo an ruai nge ni me chia vek kenya an pik te su anal the me ma tak an ni le ni lo su ka shelo tiang chuanin kei po hian beina ka tok na sa thilom thei karil ro lo lang nga la chu khitia soikian politics a in be na hi mak tak hi a thleng chho ta fo maya kan rin phak bak kan rama hen he tiang hen politics a in be na hi thleng thengem ti kan ring phak bak hi thleng ta fo maya tin mak tak ti top me te
chu mi zinga chon hemi hi thil ni thei ni ve tlat mai ni tuai mani mei chia khan kan chief minister hi lo kol ta se tiro lo kol ta se sextortion chungchang khami enge ning duk dak lo taka video call chungchang a khan kan chief minister hianin enge mok kong zong takin lo chang le tin mo lo e accept ta se ti me tiang entinan video call khalo pomin e hun rei tak chung video call khalo kal pui ni ta ang se kha thila ve kha politics a in be nan aron chuak thei tlatane kha mei chia khanin kan chief minister hi alo du em wange mo alo staruk wang emo ai ma khan thilom thei ta chu alo pick up veya emo khami call alo accept a hun rei tak chon lo in video call khan screen record po thei ni hei kan chief minister he chu tiang kha tiang chu ni ti hi atuk le lo karon leak out lawang te soi thei me lo chu wang chun khiti zonga kan chief minister ina statement an lo siam po hi adem omlo na le thil ni thei ani ve na lai chin kha om ve tareng in ka riani chu chu ka mu dan ka ngai dan ani chu ka block to zong zong hi za chuang ani to kari tiswan an la ron ti char reng ani chu an mani mi mal thu min ti ani po karing lawa phe na hian omani te karing hial ani khati anga in bein ram kha kan lo ni ta den kan thu soite adum bung a om je lo thaka anin chwa chon sakte kan ti top le lok tiang politics in be na hi ni e voi khat chu ZK bikers channel a hanin ka she kalo mufwa assembly speaker ni lai uzam te a vote thak chung loka heta kongsir mo chan mari chuk thla vai wa kon ro thla kongsir a park lai kha tu te moni political party lampang nge nianga party mangai ve takin an mani thanem ngai nan han ti nge chu ka shelawa mi pale me che school te nan in phuru chawa mi pa jok khan school ti khala in ka sia ti chuanin a han tlan pela ti chuan uzam te motor ringot khatlan la an le thale wang mai ni khateng te ka hi politics in be na han mang do tlat mai sia chu wang chuanin i kan chief minister ten khati ang zonga i party in be na ni theigem le ti ang zonga thu an han la kha le thu an han soi kha i chuanin de mom da ka shelo tiktok chuanin chief minister hi i comment pakhat ka mu phei chon ni thei din muna pho dingila ni ka chak lo ti hel khanu mani teng deuh che chonin tuna hen chief minister din muna hei pulal do ma ding me ka an tan hen film khur hi ngai ni an tong kam tin mai an ke pen tin mai hi soisel chana chang reng mai anum box sia chuwang chon engemo diknian shet nge po then kha chon lo lak koya lo koi hera khate lo twist tu khanom ta ni khatenga wang khanin an film khur thai pato phison an film khurin karinga tin engemo pal alo mani point chu tiang chonin min be tumnan an mangani anga ti hi an ro lo lu thi pe chonin adem umna ka sha olo in ke po kani thawa chief minister din muna handing donila ka du lo shim ka pe lo shim mangmo kan ni ngai don lo boka maro chu karon sayom je che thiam karinga chief minister kai kan ram politics po ro khan thlir hianin politics hi lu chil hi angam chengem o ti te po kangai to ni politician ni don taila kangam karing lo tu nga in be na sa anga hi chon mo yang si te atame me mani kan ma hianin emi media kan ti manga kan in be na poen soi ta mai la kan police ta chungchanga kut vung berbur ti poi ka soi mo kan ti de vecta ni ka soi ni reng lawa se sona le lampol ho tu pa soi ka soi chon ka soi chon na chua kim du to si lo ti lan ka soi anga lo lang ta ni police ho tan phaisan ka ngai yom via win karinga kimi video ki kalo react to ni ke pon khami session ka en chuak feka tichanin kan chief minister ken ke ta hen statement a peswal ve de ohleka ka sheta chu ut vung berbur ti chungchang kha an topic ber khani lawani amaro chu i chu taka chuni midangina an thiam ka ti em ma chu khami an thu in chu lai kha chu house session khalo en le tawla in du chuan ke ma point kar ekani kala she chen em ma chu khata an thu pui bera an topic bera kha chuan kan force mi te an thlamwan pui om lo ti kha ani thung ta ni heta kan chief minister ina statement hi chu zep thu cheng lo adik che lo deu kan opposition leader khan kut vung berbur ti statement kha aron soilovani chu thu an kal chawa khami kha aron ri chho tatlat maya khami vung berbur lai chho vela khamo amaro chu house session kha han en le chuan kan force mi te an thlamon pui om lo ti kha
an hot topic ani khati un lai khan ti chuan khami chung changa bi kha chuan a soi chhok ma sa tu zo ka chu opposition leader kha ania an thlamon pui omlo thu kharon soya chu mi chu kan chief minister hianin aron soi chhong vele ta ni an thlamon pui omlo ti kha aron soinon le ta chu tlai taka chu thil engen yang pui na kan shet fia chelo kha ni chan chu khami session kha chu ka hret chenga ka en chuak veka choma session anin ka sia opposition leader khan enforce mi te thlamon pui omlo thu kha soya ti chuanin thlamon pui omlo ti kha soilo angle deuh si khan ti khanin thu kha akal kol ta ni thlamon pui omlo chungchang kha ti khana vir kola maro chu kan chief minister hianin khami aron soi zomna khan vung ber bur ti kha aron soi ta ni ki ro ki chu opposition lampang tan na hi adika hemi an chang le don ani chuan ama ero chu hei po hi thilakala khami assembly session na an topic lo zok ti teng an thu in chu lo zok i an thlamon pui om lo ti chungchang zo ka kal kanin vung ber bur khana lu chhota ni vung ber bur kha kan chief minister na aron soi chho chana chu an thlamon pui om lo thu nge niang kut vung an ti chon hei kan tha thiam chawang kutan vun chan kha chu mo ke vung te poni tho khang chho chana kha thlamon pui om lo ti ne na in relate chawa aron soi khani ta ni chu karon clarify velo kani chu hemi video hen orem changa ma se ka soi ni me lo khang ta heng te hi media lama hianin crime chi khat ani vekani ti kha kan soi tel duwa tin heng ba ka hian lon lem manga in bum na te online relationship lem manga in bum na te alang sar bok cyber crime lang sar dang te chu thudik tok lo false rumor the darang chi claim lai dewa chi awang don tia mi pui kan boi chiam nang chi kha mi da po ani telang heng hi dan manga hrem thei ani chi awang don ti an the da lai ta khang policy pa kauma loin tlar akal kan thui ma in khami chungchang khani hei video ka siam to poi han ti mai la mi then khali chunin highlight pe lo ti ka ria chu wang chonin luna ka soi kha adik nge ni ti proof nan video karon bot sai don nya assembly house an thu in chu taka kha chu thlamon pui om lo ti topic vela kha ania ka en le che lowa chu ani i thlamon pui om lo ti chungchang vel kha nia ma ro chu i session 10 zo hunan kal til tela vung ber bur ti vel chungchang kha ron lar ta jok ta ni house atak kha chuanin an thlamon pui om lo ti chungchang khani ta ma ro chu soita kang khan viewers te hianin ka video hin highlight pe lu tuk lo ti hi ka share chu wang chuanin hemi po hi video san pain karon bot sai nga house chu han enge an thu in chu mo number 1 a chon enge an thu in chu vung ber bur ti chungchang kha ani em nilovem ti kan en fianga ti chuan an thu in chu kan en fia zo nuwa tunge soi chhok ma sa jok kan chief minister na aron soi chho chana kha enge ani ti kha kan soi nga mara chu ka soi ta kan khan hemi cyber crime seminar huna kan chief minister na asoi vung ber bur ti hi ka soi ani lova opposition leader soi ani aron ti lai tak hemi a statement put vung ber bur ti hi chu opposition leader kha chonin a soi lo ngei chon ka ria na samai chi khan le treu maya chi an siam na factory tele vào kama leilet a bu chi na ya chi mun an nei te kalo mu ve nem to eng ti ko mai ni dia ra he chi wang thei lo ti kha ka chiang ve ngoi maya thu suwa ta kan siam ve ringota ei do ta ni lo oi su ka in tia ma se kan in ko ei zo lo ni a khan kan le tre mai lo ni kha tiang te kha ni ya tin mi ni na ruksak identity theft anti hiam le ei social media lor veu mai mi minginemo mi thala kinemo account an siama account chu andu du danin an mangzui chin hei po hi dan mang hrim then ni social media manga mi vau te po ti mi alo turani dan anga na taka hrim na tu theina ni heng cybercrime lamchi te hi information technology act sang ni mga hrim thei an ni hloma ramdan thar BNS section 351 subsection 3 subsection 4 section 79 section 294 true a 3561 3512 te man thei ani then copyright act section 63 le
Cinematography Act Section 7(1) an man atul na te pong fobo kan him theina na zirti na war ta kakalpuya mi puite point kan ngai sak pe angaya abikin kan sumdong online payment mang na sa den kan digital data kan von him angai sumle pai lama minang ne na indor na sa thina piang te sunga hetiang thil thalo athen theina hi sang thayang sebo nuwa se kong kharai chuan abo ma lo inven lo khi alo ber ani kan password te hi thak photur ania misualin anon rin zone thei turang chi kan pian kumte kan tu le fa te ming te kan nu pui pasal te ming manga password siam lo te hi ahim ani mi puite zirti na apoi mong boken misual nap chuale rem konga thok tu dan ken ko tu bo kanin bo sai sau angai technology hi adang lam chak ema sual na thar ber per lo chuak zel etiang ti sing misual te hi a thei chin china fin khal kan tum ve tur ani ten cyber crime le akai noi thil te hi palzam mai chiani lawa mi puite po chutianga palzam lo turin kangena enge mo thil fel lel deu in tok ani chuan dan ken ko tu ne na arang thar theyang pera khiat ti thin turin kangen choni cyber crime media intiming chian na lamrong kai tu tenemo tu diklo an lo the dara chu political on tia kan ngai jam mai chuan tu po himin kang kai te kan society him don lovani chu wang chuan ke mani mi malin kan lo ngai dam the ni poin midang te an him zong na turin in ngai dam lo atha case in siam sak zel an phu tok hrim na pek zel atha ke manin kan va chui chuak thiam lo ni poin case alu to sarkarin hei ka hedu anti to chuan amun puilam ten heng chu information a thu lang ang anon ril maya chui chuak thei lo aum tak lo chu wangin mi ten min chui chuak thei lo ang tiangam pa kanomani chuan kan festival aniang ten kan in thada kan ngoi pui mai chuan hetiang ti sing te kan encourage tinani an luar zelang chu wangin heng hi kan safai kan him thena tura kan ngai huat lan hi ya thaem ani nam dang ten ram hla atra min ron bum antum hi chu engemaw chuna a hriat thei tiam thei viawa mani nam puile thenom tengai po bum tuma phevel kan lo om thin hi chu isimangu mani thenom khoweng te bum tum reng lo boi vengar ngat thin ini chuan ram le nam ta na phurit ini chutiang ti sing kan hriani chuan huai takin cyber crime police station a report thuai thinangu kan za tang rualin digital environment him le nuam tak kan siam thei ani hey digitization a hian khovel hi kan lu chho zel dona chuta chuan keini bial hi mizoram a chuan amasa amruai tu kan ning heng ya kan hospital a 5G kan hong to a chu mizoram a nei masaber kan ya mani loka 3D lab kan ron hong le a chu po chu mizoram a nei masaber kan han ni le a ten zol lama kan han lum atan GI tak baka QR code siam thei turin mani akhang kan honga tuna hian training kan pedona ni kan puan ta tu kan waiver te training kan penga an puan ta khan kha QR kha asira khan te takte ain ta tel dona chuta chuan kan mobile phone kan han scananga ata tu mingte address and kim alo lang anga chu ba ka apuan ta live video po kha mail nen alang ngal thei dona khovel khoya po kha kan puan ta kha keng ilangin an puidang main duplicate lo siam tum seng QR code atel lo chuan alimani tian lo hrezelanga keini puan ta kan ram chuak bi ka khachu khoi khovel mun khoila ya po kalilangin
hei chu a genuine adikani ti kha a khia zel to don ni chu tiang chuan hei e office te po ti than chho kan han tuma kal chho zel kan tumani Kimi po khi opposition lampang hin be nanan mang ti ka ria QR code chungchang ata tu video ata live video ron langang ati te po khi tam tak chonin technology changkang lu tukhi kan laman lo do emo chukathia QR code hi generate thainia antina GPay mangta GPay akhan QR code ron nayang deuh khan emo engemoni link kiloni ta tero khami link ka kha QR code ta hen convert thaini to ni hemi HTTP ti vel engemoni ron lang no yang chi khama he antinan YouTube video link ang ti ta hi khatiang chi te hi QR code ta convert thei da no ma chumi QR code an scan chuan direct in khami link khan lo munga khata hanan lut ngal thaini kan the them emo antinan tuna ka YouTube video po hi a link ki QR code ta chan ti rila khami QR code lo scan tu kha chonin khami anon scan roll khan khami link ka khan anon lutanga ka video hinon humei do na ne chu teng deuh che chuanin khami pon ta tu video po kha ata lai a live a clear thai turang deuh leka nga hi kan ome o ka tia live a clear lampang ani lova ko ya mo khoi pro ta la mo khanin ata tu a production nei tu video kha omanga a pon ta live video te omanga tina chan chin te poni mai thei kha kha chu awa develop tu kan ni lo engting takin nge kal puyan tum chu ka wa thui vak lo amaro chu thil ni thei lo le thil nui zat thlak ang takala hi kan oma kha kha chu technology hin kan la sang tok lo de mo chu karon ti de wani khami lo thathiam lo kha chu o hei pudu a ka than ngor wang lampang ani lova technology hi changkang to lut tuka changkang to lut tuka khami QR code kha anmani na anta telani chuan anron scanning a khami kha link nen hen angrang ani chu QR code kan ti henin ani na taka chuanin olsam taka link ka luna tila kan thathiam mai ome khathiang khan ania kalo so if effect to ka video po QR code ta link khasiam tai la tikhan in lo click ang lo lut mai thei don ani ka video han lo mu mai don ani ka tiang do bai khania tam takhenin mak ti thlir hen kan thlir do mo ka tia technology changkang to lo tuk mo thun lai ko vela hen thil ti thei lo ani hau lo tu na kan chief minister thu soi khi QR code chungchang kha tin thil nui za thlak poni pon ka hrelem lo technology an mang tangkai thiama an mang tangkai thiama kha e office ti te ponon soi to nia e office ti chonin office tak pom lo heta engeniang internet world ta khan internet khovel la khanin office and din don tina ne hei technology mang thiam le thiam lo in kari age pas ahla tel dona banking chungchang aponi se mitam takina bank kan kal ngai na hi online banking mang thiam tan chon ke mani portal te a khan du to kin statement ani mo enge recurring deposit kan ti RD han siam mai te fixed deposit han siam mai te han withdraw le mai te mo khati ang neu engeniang phone number change tiang chi phone number thla khan tiang chi te kha tiang sang kha e bank door kan tu na thin tam taka kha hemi internet khovel lo lu chila lo advance de tan hi chuanin tha le hun tam tak a safe nilawa mi tam tak engeniang kha tiang access thiam lo le kha tiang mang thiam lo tan kha chuanin bank ka va dora heta thok tu te anmani vati tir kha ngai thina maro chu kha tiang ngai mi lo khan internet khovel mang thiam hemi technology lo zir chenga lo study pe tan hi chonin bank kha antinan ka mang mai nia hatiang thiam lo tan kha chonin offline an mani vocal mai kha ngai thina chu karon soi cho chana chu hemi technology lo changkang zel mang thiam le thiam lo in kar hi chu gap hi chu a hlatel donin kashia kan ILP ti te po hi tu na hian digitalize kan tuma kan han holding nei te po hi thingtang min har san ti de wang kan ti chung in tu na hian kan digitalize ani mail in mu ngai lo ania heng corruption tam tak atibo mal top ani chu tiang khowela chuan kan oma kong le lama chuan khovel ma so na hi ti chiat lo ni ta silangin achang ka nga pia kha atuar na satur kan ni hei tun na ya voi ni internet lampangan chia mania khanan chele boka khata khan khovel ram chang ka nga piang khan che thei ta lo ni engma kha function thei to lo e office an manga file pakhat ma move thei to lo vatikan chuan an mobile te an computer te an software an website zong
an atomic energy installation mun pui an rau thuam na siam na mun pui an kim mai tho na zong nen rail te tu filia kalchi te khol manga operate de vek ani to ka amun pui voi khada che chon khovel di chol thup mai ni mania khatianga om trum khan achang kang lo pia khan nu man the ni an buai ve lo ni to na chuan khatiang ka du lo di thei to lo wa khatiang khovel khan kan lut lak lo to chu wang chuan kan lut ro ni chuan amang tang kai thiam kan ni lo kha angai ta sarkar na thok tur point angai chho sel do na mimal nuaya na thok tur entrepreneurship chungchanga te engkima te po hetiang thiam na tel lo chuan thui hi akal thei to lo re ani chu wangin chu tiang khowela chuan kan oma aman tangkai dan kan thiam atul mai pialama hian hemi rula inbum na le sual sang lo suak hi kan do tlang angaya kan ram hi min ti boy tran hle to maya ei phone bo te po car bo te thlengin tun lai thiam na mangin al sam zokin kan an mu chuak thei ta khatiang zel kha ni dona chu tho chu misual te na anon man tang kai vele sia hi ania wangin voina kan seminar kan kick off tura hi apoi mo tak zeta isuan mun danga kanem ze ruai to te lakal zel don ti ka ria in thanem ngai na ro poi ka ti khop mai zoram mi pui kan zavaya kan riat tlang angaya heng te hi sarkar hian heng te hi bo sai zo kom tak kan nin ka ria kanem ze etena mi pui te ham thatna adu saka tiang inon ngai to chuak hi in chunga hianin kan tlom in ka ria nge na aro pui ka tia ka fak em chuwa tin kan resource person ten chiang zo ken kim min laron ril dona kan hlok le thura nga ilangin ti chuan print media ni khan lawa te po media chi rang hian helam pang in zirtin na visual sunu suidan te a report dan te khang song kha uar theyang pera nangni media mi te hianin in kalpui chuan mi pui rong bol na ro pui ta ani yang ti karinga chutianga misual te laka kanin ven na ta na tangkai tak seminar loting tak alone thena turin seminar hi ka honge ka lome Chief Minister Thusoya Thatak zeta tin hemi seminar an nei po hi alomoma cyber crime lampang hin in case pongal an nga chhotel tel donin ka ria chanchu internet world ta kan lu to internet khovela kanom to in artificial intelligence te pokan ti tone ting stage han kanom to chu wang chonin I crime kan ti po hi tia put in thake mo in soi sake mo chungchang hianin atlem tel point karinga technology lo sang chho jelanga hemi internet kan man thiam na case chungchang vel mo internet manga in be na case chungchang vel hi kan la nga chho view in karinga engpuni se video kariak na ka soi khami assembly house sunga thu in chu chungchang kha fiale zo ka kan hret theinan video ron bot sai wat ka tum do ne rim chang ma sabera ti jong khatun tu video choni photte se